bari mabiza ba okaria bara bagutumira twanya twao kire otungatira mwingi kujukia bunduki ningi gukomborithia ningi nya kwenderia akora bara baithirite bagitana mbere kwangaikia Kenya guntu dena ondena ntuko ontuko nayo ni mantu yeigi wamba bwadethia ni bontu odio bwa karatasi ka The Standard boka baita bandits in uniform bakirite uniform ya Borisi barabongo babati kwidira bare tumikira akenya utumishi ko wote indi utumishi wao niko wakora utumishi wao niko magaindi kwa vikundi vya kigaidi ni rugono rumurikira kataska ntukenarweri Monday ya taringi 29 mwezi Jojo kenda 2025 na ni bana nkaidira nkeba gweta maritwa obura bedirite nabo shura shao ndio shao ikidirege kunurwa kere bautwe marito jao tukamenyidua Charles Lotira Ekodar nwe assistant superintendent wa prisons Turkana CPL Isaac Kipngetich ora ni Turkana police headquarters Cyrus Kasamwa ora ni Amara Central Firearms Stores in Industrial Area in Nairobi Samson Mutongu nwe Stoman kire Industrial Area Banaba ni baumburi bae bamwe babaraba idirite bakiusika kire konyamaria ningi guteka kwanda mwete na atia ya Kenya muno kire mawe jaraja idirite gitana mbere nayo ni wamba bondithia kaidira wishuri nontubwai wamba bondithia butwikite kironda gyankuji nontubwai magaindi bakwithira barina ochamba ninge bakaidira barina madaga yando kumbe akurena mabisa baukaria Borisi bakukundira kaune kamwe na inyange ba aruba aria tiri aria mu ba barana bo baidirite bakyangaikia akenya guntu ndena muno nyamyangatene mugongo jwa amero ogaikwanterera shanyambene nitiania ninge na yembe ogaikwa kumbe ni twikite kidoda sugu akari ndwanda setiania ningi yasiembe bakiuria boibo katukaitana mbere kunyamara mwankare kumbe kuri mabisa ya burakore kiteko kunurwa twakunurwa narwa kuri mabisa bagusika kire gichanga chake kionde kire worubu bwa ukundira kaone kamwe na magaindi na ikundi byamba bandidia oraba dirite bakinyamaria Kenya timiro wake indinya North Rift muno rawiki tukurina insecurity inyinge kwa tuika nira adomi bawa inside job kana bare mabisa bokaria kumbi nyabwe bakuneka gokerokira wamba bubwa ndithio kori nontu ndithi kuvingata ite koneka kumbe bamwe babara bakuvingata ni bagukundira kaune na antuba nabo bayete ndithio babera bogaitira uituite kana bakasaliti barab nabo ni mabisa very genuine kutungatira Kenya ninge kurwa na ikundi bibya magaidi karatasi gatwile nakoka kamureka orubungi ui udhuku burabo idirite bugiti tunambere nayo ni utumiri bwa ana banini bateginyitie miaka ya mtu mugima ningi baraba batikwidira bari shukuru kiri within mbere biashara ira ni exploitation kana child labor ira ni bagwitwa city vendors kana anna bagatumika kwidira bagitweka okas kuringana na ripoti ya udhudhuri eriwa nkirukiana milioni 1.3 nibethirite bagitumika kuma mwaka jo 2024 mwaka naruae ni ripoti ya Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis na ingi ni KNBS barabethirite bagi kunura ripoti ya udhuku burabithirite bagithitu na mbere ni antwagi magutumira ana banini ekibiashara
bamwe bakirwa uyu ginto bimami oite okaendie kivya ninji gukaranga kivya ni sweets ukabona bare kiri mitai yetu madhokone bakibuda kinabune wendia na nintuku ya shukuru nintuku ya dhoko Jumaine mwana abati kwethira are shukuru nintuku ya dhoko Jumatatu mwana abati kwethira shukuru ende wa mona are dhoko akiendagia matunda na into bingi dhokone na mataunine na kiri Nairobi City boku bo gotiga baba ingi bakiroria mata bakigwata mutwe bakauria twitite ku tamugongo kithira ana nibo wirigiro bwa mugongo ntukushite na bo ntubedira bagitonyo kirimitaratara yakobaguna ntukushaka nyumene bakaidira bakiatwa nafasi opportunity ya kudhoma kuiwatira umenyo ningi bakaidira bagitonywa kiri biashara cia apa na pale mumero ugire inyembogo ningoji ciayo na ngoji kaya guitwa kidogo kwina patamshike kwina thina na buni bubu guita na mbere karatasi gatwile gakemureka worubu odhokubu bwa gutumira anabanini riboti ya KNBS bakiuga ni nkirokia 1.3 million children by the rate bagitumika vibaya kibiashara bange mianga ruarua ogaikwa DCC kana ACC wa Egembe North akioria ashiari bakaithira bagitonyana nyakiri wendia na biashara shamira na kadhalika tiwo rubede tabagita na mbere ntere cha Nairobi yake inde nyaka tetineka mero tutekere karatasi gatatu kere The Standard na kakare ariria manto yankujaniagi siasa ningujani thirite gujiro ntuko inkai nyuma ya Uhuru Muigai Kenyatta kwithira agikuthuranga ikutho kumenyera manyere mutaratara jwa sha akionania kurema kunganiro kwawe akigwata mutwa kauria na ya ni yareko unda atire lida mama yethira kibuithia kwagirithia mitaratara ya kumenyera ekoro lakini linda mama ni bwatere itumiario kwani miario ya Uhuru Muigai Kenyatta rais wa Banam dekoro ya Kenya akimeneria muno amanto jagoteniro kwa leader mama na nande dirikare ya Kenya Kwanza dunguru wa rais William Ruto ekiambiriria kilia limukenge kigwitwa sha kandi ya sha idiritere na madina nkubo ni ruarua kurendirete kukiumbuka riboti ate kuri Nangost Hospitals. Just imagine kuri Nangost Hospitals sibitari na shio itina itanda sibitari itina ajie itatungatirenya mwajie inya umwe lakini kaidhirika mukira billions of money millions TM for man nimbi for boy billions of money ukona ni mukawa yoandiki Kabwe Hotel lakini oi yukaidhira na yu yandiki ni sibitari nene muno etungatirite hundreds and thousands of patients kumbe mukawa yo koyore autu just for an example bura kwithite kuri sieswa ogima adendwale akithitira mutaratara ujo sha ruarua tona rais akirugoriera kuga ni sha sponsorship program kuonjorithia Kenya 2.2 million nyuma ya kurutokwa 4.4 billion sha utungata na gotetheria Kenya lakini yote 9-10 mutaratara juu ni jubati kuringo murashi jutuika jokeguni zaidi kile ya Kenya ni bonto Uhuru Muigai Kenyatta wari rais wa Banande ya Kenya akionania kurega kungando kwake ni mitaratara ya dirikari ya Kenya Kwanza guteaniria mitaratara ya rutangugi mitaratara ya rena kiguni kiri ekoro example leader mama era Uhuru Kenyatta gwetere yari initiative njega inde kidogo kwa ya another animal niyo huitwa sha cha muhimu ni mutaratara juu idire juu hiyo kiguni kiri uni na ugwe turi ya Kenya baraba kawaida
inya kethira kuri siasa igwita na mbere yote tisa ukebata ni una ugwe tweta kwamukira utungata tukethira tukiona utungatiro rwa association ya sibitari shanto kiumbe anto binafsi anto ailongeri ninginya ikundi bya makanisa bakiwa batu ende tu private hospitals tutendera tukiruta mautungata kira Kenya gukirukira kandi asha bakiwa mbese siao kabo ni marando jara dirikare ta barya na kwidira gutena mbesha cia gwitira na mbere administrative duties na gutethera sibitari gutethera na mbere mitaratara gutungatira Kenya bakiwa ende batu tutiyukia sha no tutuyukia barabara na kandi asha kana kavesha toikia claim ya kwewa mbesha yu na cio itumikite tuitungatira Kenya tukaero ababu twabonera TV ne unaona so baidira baina bagiruda mukana jo muri twakiwa sisi atuchukui reto irido kona nitia dirikari kedire kiagirithie mitaratara ya kore sibitari muno icio anto kiumbe nara Akenya bakwithira bakitumira kandi ya SHA kwa karatazi gatatu kiri the standard karatazi gatuna niko nandika korokera ku ndani na warie ribotira yokarikire udiombo karatazi ka the standard niye Cyrus Kasamwa Isaac Kemngetich Charles Lotira na Samson Mutongu banaba agikunurwa na bokiumborwa ati ni baidirite bakiusika kiri gukundira kaone kamwe na ikundi bya magaindi ikundi byamba baranabo ni inyangia amba ba ndithia barabaidirite bakiangaikia arethi na Kenya kuma North Rift na muno bakaithira bakiusika in one or the other kiri ikuo bya Kenya no ntorera kuthania gaindi bunduki atibati kwithira niyo njare ni ciawe ni kumanisha ko mwira ngo and do with it whatever you want. So in one way or the other you are responsible of the death of Kenyans. Kenya baraba direte bagita otorobo ukirokera mbidokero isha kigaindi ishamba bandithia akora. So sheria ichukue mkondo yake baginyido ikongolone bya mawadho na they answer to the crime of killing Kenyans manda batikudra bagicho review bya bata na basukume rokone ne kenda ba umbura bange bara badirete bakiusika kire uwebu no rubo karatasi ka tutandatu nako kakaidira kakitegera manto ya Russian Murashia ora wambiririe kwithira akimeneri ya Kenya aitawa Mikhail Lapin akinyire ndegere ya Kenya mweri jwa ithatu tariki mweri jwa itandatu 2016 ni mwaka jwa 2016 naria ambiririe mutaratara kanani app ya kinande mitandao ya kuyana mbesha isha thimu indi na watirwe kimeki kidiri ni mabisa ba DCI nontubwa kusika na worubwa wendia bwanto human trafficking. Imagine mtu ari ya Kenya asiedeti ona ndeno ndonde muchungu kuya kubidere ta investment kwidro hii muchungu tukumanisha yuangundi pasoni kwidro hii muchungu yo mantu yanga hii mumbere yo murungu ni murungu aikire mantu ya kariu kwidra kwibarato ashariro Afrika Kenya na bange ubo ashariro Russia na ukungi ende murashio weko ya Kenya 2016 muri joy dato awaoni ndinde monjorithia aidira akambiriria app ira yawe yani boambesha kokirokira thimo mobile money ningi kumbe ndizi yae baijonkona o akaethira ae usika kire worubo endia bwa anto human trafficking ibundu igwana bakura kimile yamwe akaethira yakioloterwa thirikari kaethirwa niko abduct Kenyans na bobu gitanambira guchunkunwa
kumbe some of the people baraba kura bamwe bakwidira ba kendwa ni au adoku yaba auru yaba baraba idina mbere syndicate ya wendia bwanto tumenyere ana betu inyarira to dinabyo mejie ningi nyarira to batuma orubu nibutukite kironda genkoje human trafficking na organ trafficking eti report ya mbere gutunduka yeye wendia bwanto kana human trafficking bamu bakandwa ndegoroshe warabu bangi bakandwa ndegoroshe Uingereza nara kumbe baita utumika bobuwe bangi kumbe batumika bare human bare pigis kana kubudirwa testing kire manto ya laboratory na kadhalika wendia boirongo bemwere ni orubo thoku muno ni manto yombekera machungu muno rwakairo nene nkorone gwatuika kwibara bona mtu batekona aikiombe kiangai mtu abata aombirwe na mugwana na Murungu we areona mtu akaua mtu ende mbobekio mwende mbeche yana ombekio kuma mbeche yana yabura muremi aila kenyanya chawe akawa nyanya inga chiendi ngiri 50 kumbe kore athuku ai antu bare na nkoro injiro bare elia mtu akawa onde muringa milioni chako yana shetani ashindwe tena akau karatasi gatandatu kakumurika orubu uthuku bubo wendia bwanto Mikael Leapan akunda rompio atajua ajui nontunande DCI iko shika yeye iko kamata yeye iko finya yeye tare ta kile karatasi ka page 7 niyo eremurika yeye anabashukuru kuongeleka gutwika ashiari kana iubya mapema early pregnancies kana ile kiongolwa na gishungu gikweleweka teen pregnancies. Teen ni mtata ginyidie miaka 18 teen ni mwana o atorofi yazi 13 14 baba kwidira bagiushika na baba kwidira bakiona eure mapema kuna kuongezeka age from 10 to 14 from 15 to 19 kwedira kuna kuongeleka kwa naba batadinya from 4 kwedira bagitwika shiari mapema niruji rwatiti mukondo jwa ruma mantu jati dirite ja kireta ambicha enjega karatasi gatuna na ni mantu jege suicide cases kwedira ikiongeleka kulingana na statistics antu kushikira murigi antu kushuraga na karatasi gakenda kakelia naria atongelia ba kedini badirite bagidite na mbere na shio ni campaign shia kwedira bakimiza anto kwedira bakaraniria na bangi bategedire bagitonya kire depression na mirimo ya madoganio karatashika 10 igakamurika nayo kyodekia siasa boni nyuma ya Jubilee pate itongeretwe ni Uhuru Kenyatta kwedira giokira na mururu mojo monene kishindo kikubwa ikakara yake kuangaratania kyodekia Rigathi Gachagua mutongeri wa kiama kia DCP rikana Uhuru Muigai Kenyatta kireba mwe ni mutongeria wa mugongo jwa the central part of Kenya nayo ni Kikuyu lad kana Murima kana the mountain people na Kinya Gachagua aki position gutwika kingpin wa Murima lakini sasa igatwika ni kinyangano nyuma ya Uhuru Muigai Kenyatta kuriokia kiama kia Jubilee kwidira kirina mururumo jomonene tukimilekelia tutegere nayo ni editorial cartoon karatasi ka 12 kire the Standard nako kare murika mantujeraja kwambiriria anande mantujeraja kwambiriria ntuke narua irwareni 29th of September tariki 29 muri jojo kenda
na nirio wandikanithia bwa kura bukwambirwa rasmi ni IEBC kuri na voter registration nationwide mass voter registration ni ruari kwambiriria ngona Coindesk yandiki voter registration kwina baile ba gotungatira Kenya na ninkona Gen Z bakirete Gen Z bakiuria na kadoma. So is this process a one-time exercise about Gen Z bakoria? So is this process a one-time exercise? Kana ni emergency bakwidira bagitonya kiri mutarataraju oburajo kwidira juke ambiriria likana ni mutarataraju tagetete muno bara batishi andikithitie kana new voters bara bakaithira bagi ringa kura 2027 nabo muno mbeombethi duke Gen Z narua ikiambirirwa jokania ojokia bokura Gen Z of course babati kwithira bakijokia kura kenda nabo sauti cio cithire iki kana ikisikika iki kwa kire ndebe ya gisiasa 2027 kina mogaruku jara bakwithira baikinyeria kire mitandao ya kinade ithira niyo ne bagokinyeria kokirokira the akura power of vote na auniongo mtira gatanta jara ja kwithirite jakewa kipombele kire karatasi ka The Standard gushugire nkado ni bwega mono ndo bwita mbere kurumirira Ameru TV wete dia nyombe nteto iraidi ne gweta kate tune kamero kumakirini kirwe na kimoni. Thank you very much. Kaorerwa gwita mbere kutungatira kire mitandao ya kinande Facebook and YouTube at Meru TV Kenya. Yetakora ya tukaidira tugitonya kire rwariro antuko nabo ni yeye women in leadership ekorobra badirite kana yeye ekorogwitonya kire ngrumanio ya gisiasa mugeni wetu narua Caroline Gitonga kaidira gito